Mātou uofolofa atu, ma whaatalofa atu I lau mai moanga sa moa le nei fo I vaenga o le aso. Ia I le nganga whaaloalo, ia I whailu leo I whai mafonga tau momoli. Ia o le sauwhainga nei, fionga I whaipule, matamatai whaipule. O le whatuatua I le atua sa moa watasi I le tātou polkalame. O le whafolo le whala matustala. Mātou te whātalofa atu le tūlanga alo ia, pa ia malu si o tātou atunuu. Ia ona o le tātou taunu mai fo le nei aso mātango fie I whai wainga luenga le nei vai aso. Ia whātalofa atu ma le nganga whaaloalo I o mamalu wha le tala le lei. I o mamalu wha le atunuu tainane o mamalu wha le malo. Ia I le mātou te ritonunga, ia o lo ua te oto e le angatonu. Ia matau manuia ngā luenga sa tātou whenga ia I le nei vai aso fo I ua tuana iatu. Ia ai mai se aile tātou tāpena mo le whai mo le vai aso, por kalame fo I la tāpena I mo le vai aso fo. Tofu lava le tangata mo na whai valo filima. Ia po le ainga, po le kalesia, po le tātou malo. Tu mau pēl whaftai le atua I lo nā lofa ma lo nā ngalelei. Ia manatu matau manuia me umma I le whatasi mai o le tātou atua. Tātou porkalame masani o le fofola le whala matustala o le aunga ma le wha moe moe. Ina ia nofo ilo, nofo malamalama, ma nofo sila fia foisi o tātou atanu. Wha moe moe nga umma o meo loa nga ia I le ainga o le wha tuatua I le atua sa mo utasi. I wha moe moe nga ua mai ana tutupu, ua tutupu ma o le a tutupu. Tatonu si o tātou atanu. La lava lea mātou te nauna wai, pa ia maulunga o le tātou au tūstala, mātou whātalofa atu I le ngang whaaloalo, tupu mai. Ta mali I mwhai launga, whaletua matausi, ia sa o ao matamaita I o le tātou lau lau le nei. Ia tātou te talatala noa ai mwha manino tūlanga uma. A malo atu fo I auto whai valo filima, o le fo I mātou te maitau ngalu, mo mātou mata atu fo I loutou wo I sa sae mo I sa sifo. Ia o anga na whaatemo kalasi e manino ele mātua le vai lau tau ngā luenga. Ia auane ia vea pito tasi se tala, po se upu po se whaamtalanga. Ai le lei lava le ta oto I le anga tonu e ao manongi na ia atoa le lei whaamtalanga. Mai le tu tino, ma le tu tino. Ia ona ta oto lore le anga tonu o whaamtalanga I te tauna tala noi. Ai whaid whaamsino ngā Samoa. Nei la aso, sa mato mai tau lava I tau lumanga o le lava I aso ia sa autou anga I fo I nisi fo I o le laitu I tulanga tau whai o malo. Mai sa mato mai tau ina fo I ese le matanga o fio feilo inga. Lango I e mauai le malamalama maleami o tonu I le mai moa mai sa moa I tato whaatalanoga umana whai. O le mato fo I tatalo whaatau anau bel tato au tustala. Ia aua lava ni ipunitia Soto finangalo I whaalia mai. Aua lava ne I outou alo le ato le la au. Pe tau fiufi whaamanuiti, ini mata upu o outou silifia. E ta tau o noutou fisili mai e sau whainga le nei. Langa o lo tele lava upu matala o lo whangasolo. Ia matele ima upu matala e le malamala mai le atunu upo o fersao. A fea fo le ami o tonu upu matala o lo talafo. Mai o le anganga moni ale na o tātou mtaupu nei. Mātou te le fesili atu, a mai ni tō fesili mtaupu le mtaupu le ta tala. Awane iai se punitia po se tautau mia o tō fina ngalo. Matua sa o loto uma o tō lau tustana. Langa o lo tō fina ngalo na ma I nā e tai e lau tō ngalo e ngā. O le sa o lo tonga o e fesili iai mea uma o lo tutupu. Au lava lea na ona mātou pipi ama, ia, tātou pui mai mea fia I ala whātu la whono. E langa olo, iai fo ia tatau I lātou, olo tātou whesiringi e mitau. A le mātango fia le mātou mai tau atu I le lava I aso. Lei o le lava ua utou, tatala lava saunoanga I whai. Mātou te manatu foi, au foi ne iai se tu langa I puntia tātou te olo I mo taranoanga whapene. Ono manatu le, au mai a whesiri tau te sirifia e mawel tali mor whaafonga le tunu. A mai foi fesiri e matua manino ele matale vai. Whaira le whaamsino ngā Samoa, po I sa o I se. O le haso atai ao, o le awhai e le whono whaapitoa, a le aulangolango uma, al whaatutua I le tua Samoa o tasi.
i le lalolangi atoa. E le ngata i Samoa nei, ia o turi inga umo le lalolangi o lo ia isu i awai, ia ma tā whale fia, ia ma whai whale fia, mai tū ma lai fia. O le aingo le whātua i le tua Samoa o tasi, i le lalolangi atoa, ia e mai se fo isui umo i tū ma loi Samoa nei. O lea whātua au suia le urua i whono mō le nei. Talu, o na tū le mai, whātua i le tua Samoa o tasi, e tau ave le tunu. Mai le tu e nāma se la ina. Whāne o tau sanga o tau whātau muawa le sā fo lau o le whātua tau whātua la i le mālo. Ma nā tau te sisira mai, ia ele i whai ngofi. Pe tau i lava malu i tau, ma whai ngatā, pōpua ngā, whawhi tau li mai le amatanga e o mai te mili nei. Mai ele i whai ngofi e fo i le tūlanga o le whamanino ino tūlanga ina ua tau nuu i le whawhi tau li le utulai mai. Ia uo i ai le vai te tonu o le vanga whao whai. Ia ai iailo mātou tele tonu. E se al teimi o le tangata. E se le teimi o le atua. A whai sa le tupu ma mai nei tausanga e wha utuna i atu. A le whato a tupu le tausanga u whai ui uno foi. O na mātou tele tonu lea. A tonu o le teimi tonu le nei tauna whai ele fono lea. O na lea ua matua o yo o onga taunu unga. O le wha moe moe le amataina o le vaenga whai whātua tu i le tua sa mo utasi. A ua whaatini le tūlanga o le waia i nei le whe ese inga, o le whe mate inga, ia male ngase malo utu le mai. Tai au la, i le itu lai afo le fitu anga i le valu, le iwa, o le tātou le stala. Au tua i le paia mal mamalu uma o le tātou au lango uma i Samoa atoa e o lo o avanoa i le aso a tai au, ina iafio mai matala mai au. A mai alo le tātou le stala, ia ona amataina o lole o le tātou fono i le tūlanga alo ia. E mpa iai o na wha tūlanga ia le fonotanga wha le ATM masani, e pe ona iai tūla fono lo wha foe ai, so sa iete mpa lapo, tonga wha penei. I ona whai waro whirima e te tau ona iai le aso, e fono ai le vaenga wha whai po so sa iete, e ta ua o le fono wha tau sanga. Sos falapo tonga o lela la whaatino tai au. E le ngata i lea, e sum umamai ia mata whale sfun ma le ono. Sum umamai ia i tu malai uma o le ainga o le whātua tu i le tua Samoa utasi, i Amerika Samoa, New Zealand, Australia, ma Amerika. Ia o lo ua tapena uma tūlanga whātia konolosi, ina ia whai mai fo ilo la taufi na ngalo matulanga uma o lo wha solo ai mata pena il fontanga le nei. Ona o se taimi mua le nei o le whato a whai ai il fontanga le nei. Tele i tū lau te tele, na ngata fontanga wha pene ina wata pena le vanga wha whai ele i malo malpalota, ia leo malo malpalota. E le uta pena ina ia manino ma malama le leitu langa ia. Taimina nei, o lo wha solo le stala alo ia o le tātou au lango uma. E le ngata i Samoa nei, nā po i tau te sira mai lava le ngā solo mai o le tunu. Samoa nei, ia a taimi fo i le tasi, o lo wha solo fo i le stala alo ia. A le aingo le whatua tua i le tua Samoa tasi, i vaenga uma o mata whale fia, ma fo i whale fia, ia mai tu pai fia le ainga i le lalolangi atoa. Ma o tūlanga na e tau pen wha mamalama, wha manino, taimi atasi, o lo tā pena i Samoa. O taimi fo na atasi, o lo tā pena i le lalolangi atoa. Ma e nae moli mawina i lungo le Facebook, ma le social media, whono tanga, taupulenga, ia mai se tu whātasinga o mta whale taitasi nei, ia po i tu malai nei, o lo mai whātasi tu tonu e, whai ei tu pai umane le vang whai. Sa mato mai tau i au tau whātalitan noanga ma le lafo i tu i le tu ngai, ia ma le tu le iai le malo ma la tau o leo ave se ina ma le vanga whai. Ia ia nei mata upu o ngonga e matou te manatu. Stauna avatu isa matou tali. O le upu le whaapea le tamaitai pā le mia. E le ai ni ano
mani mata upu tāua na mātou folasia le mātou lafo. E ono te tau ai o na tuumuri ese ma le mālo. O mātou manatu, e te tau o na amai ilunga o mātou langona na vatu na folasia le falfono. O na o mātou vai atu, e tasia le ala leo po le wale si fasa la lau na lato momolia mai le ano fale o manatu na momoli e le fionga ya muripola, e meise le fionga ya Teolupe, le fionga ya Leota, e meise ia le fionga ya Fuiono, ma le fionga ya Te Apeato. O le mātou tere tununga, ia e te tau lava na whamanino malmalama, mafua le ina le mai mo mai le tunu. O fea, oro ave iai le whata ua a le fionga te meitai pārimia. Taimi o te manatu o mta upuna e taun tatou whaasore le iai. Pamanino, wao ina le mafu anga watu ngalunga nei na ta ua in whatu wale lafo. Lona lua, ua sau noa le lafo i tu ngai, e whape atu e winga i le mata upu o le whataunu ina o le lafo tu whatasi. E te le lava le mata upu e taun wha mamala matu langa o ale sa matu tofia o iol matu sotanga. Ana tua mātou tele i wala aulia le chau pipi mai e join le mātou lafo, ele ai. Mena taunwa mamlama. O lātou ana tūsi le fofonga whetala, e fia iai teu ngō le lafo. I tūlanga whātu lafono le mautafono o le pāle mene, a whātu se lafo. Tala lava no en whainwhai teu ngō, po i lava. Ai whātu le pasi e tūlanga, pasi e teu ngō na watu. Ei tai, wa watu la tau teutenga ma utalia el fonga whetala, e tauna i teutenga e whapopo le lafo. Na mātou taria fo i la tau teutenga, ono le manatu, ia ua ne i oti tua se langona, a tonu e au ngā fo e man malamati le mtau. Ai uma ne teutenga na watu. A ua maile la tau whaamamonga muri. Wa mana o loa e join ma mātou, wa mana e urufale mai e whai whaatasi le lafo. E leo se lafo la ale fast. Awa mana o leo mai, le lafo le chapipi, ma le lafo le fast. O leo pusa o Samoa, e le ai se fai unga fono, le fatu tua, e le tua Samoa o tasi, e fai se me fa pea ma li tua ngai. Ona mātou te mai tau. E leo lilo la lor si le mai Samoa, mātou te leo fa tasi ma li tua ngai, pe a faini o ongo mata upu mai o io, matu ngā fa pea. Ina nei mai tau mai le atunu, o mātou toi sulu i o le tua ngai, e mana o mia pe mai se ai bai ngā au, e whatu la i ele mātou tari tanunga o len whai. Ai tu la vai a lato, o lei o lato ma fau matau, o le matau, mātou te tau whai te e uma i le whai ngā malo, e lai titi le whai nua, me la minority government. O na pule leo lato, ai peita ian, o mai tau, o lato fina ngalo e take over le mātou lafo, ai leo se lato lafo. Le lafo mātou, le la sa mātou whamalia i lo iai ale, malie. E le mawhai, o na whai se join motion. A whai ua whai a ina lautou mau sa whai. Ona o lautou taritonunga, o le tūlanga lea, ua le to e whaatuatua ina, i le mālo ona le minority. Ia, le na mātou whaadia manino, a peo nae, whaapea mai na. O la mātou le langolango, o le tau lafo langa tau tiri langolango, fo le mātou lafo. A le sa whamenino le lei ale i le parliament. Na ala na mātou le langolango la tau lafa. O le mātou whai atu. Ta atia le tau lafa. Se i uma me tauna wha mua. Le fo isa tu la in wha mamana mal parliament. O le ale priority. O le ale me te tauna ave i wha mua zamo. Tu la fono ia. Le la ua pasi pile tot. Le la whato a wha auru le mātou lafa o le vai asolo na lua. O le tala. Ia ta atia i pepo ngaluenga. Se taimi. Na whai lea, ai se i wha mua isi tu la fono, o atu la fono. Whai ngā bālota, le entato be besi ei nei fo. Tu la fono leo, e mara tu la fono, o le 10% o tina. La alme na tupu tai aona, tu la i mai lavar te mai tai pālimi, e mana e whai loa. Aol mātou tala, se i whai mua ia mata upu e se i mai, an tātou tala noa le lafa. Ai pe ua mua luna tula i mai e whai le pui ngō ia mal kapeneta. Ai tia i tula fono ta ua ia mātou te nauna wai mo le tunu. Ia, wale ma whai le mātou fi naulanga ua mātou whai ina. O na utula i mai fo i tula e, whai mai. Whai lo le taimire nei.
na laina fai a le la utu lai mai ni fa ma ni ma tu tala wa tia ile me te tauna a vet fa mo mo le tu ai fai le la fo le pui puinga ole no fo anga ole ma lo te tonu ole pa ya ole la wa li ali mai o upu matala umana la lafo la lua tolu masina taluai ole ma lo sori fa vai ole ma lo ele atoa ole ma lo ele titi ata o vele ma lo ala le tali nto fe tu le pole cha bibi o toyo to lango lango le mau o le sa ala langai ole sori fa vai ia ma le minority government o isi tu manatu e o isi tatu tala le fiafi nei ono tu langa le o tua iai ia le fionga le sabe minister tupe le fionga mi pola ona oni malili yenga na sainia il mele le stock exchange ma me umai na fai mai Hong Kong ole aba nole ni e matua fa manino le ia e na tu langa a to ai fo i matu tu unga le wo una i mai lava le va al cade run ia o le fa tu mai ya o matu e ruper cade run o a usa minister fa to ang to luper minister of sotai ai malo lo le ia minister isuinga lai sene o mai va ale tunu ia le walu tau o le wa falala mai ne ia matou ne lim tau matou te fia tadi fo lim tau puna la so nei lona lua o le siringia o le fase lau eka le pa popi le fa pe o fai tua ua o saini ai le marilienga ma Amerika Samoa e fai de pa popi tua tu fa tasi Amerika Samoa ma tato nei te manatu o se lao le lei fo de e va tuisa matu tali lona fa ia o le mta upu i tato chada flight sia no mai na tu la ia i fia me le motafono ma fa sila lo o a fia ngoa o mala ufana i le mata upu wala ina ta ofi chada flights ona o le a fia ngoa o mala ufana i le mengo chada flights e o mai leso e le imoso o avano te tu la i le parlement i le saunoanga fa ministalina a le sa ufia tali le mata upu i le mafua anga na lai ona outo ea fia murimuri i le mta upu le o ba le tu sa o e tolu pe fale na sao mai Samoa ai te le ar me te taun fa ma malama le tunu uri melna na mafua ilo ua fianga i le mta upu na luai le minister tu lisi temina saini le fea ngainga mal company le e a maita to chada flight fa o mai Samoa peita o tau fi tu lava le nafa manianga mo le tunu ona o fai mai o lo ua fianga ai te taula na mamana masamo o pola mena le no ua fia te le meta o pe taun fa manino i tulanga ia o le muli le o to si sila mai fo Samoa o le manifesto le male na batau le alfa tu ile tu Samoa tasi na tau wel fa nga palo to lua felu sutasi sa fola sia uma iai mea o le a fatino pe a mai fatutuanga Samoa e tula e vang fa ufai tau a vele tulu ma o le fane o tau sanga talun fa savali de pepalea taiao le fontanga ale vang fa ufai mo le sui awai uma le lalolangi o le a fola sia ai mea tau tino o mea o fatino ma mea le umana fai ona le ua val fonga vaale vanga fa ufai male tau tinonga o mea o le a nga i lor vanga fa ufai e toe fa wau lo na fa maina tu salava pe o mato vau ese po o mato male pelepe e le tau fia i le mea na tau tino ia Samoa ina e manino le tunu o mea na tau tino le tunu o mea na e fai peitai ia o i tono le pepale na mato tau tino ia Samoa e mele nei o le anga inga fau mantua o tau le no fo inga lena umane sa tu la iai me fola me i le parlement o le a iai fainga fau tupe fau investment fau tangata fau e a mai le tunu e soani le atina e ngo le tunu new investment new people new money new development mo le tunu le tonu i le la mafuai ona malana i le mele i tato chada flights na mai le malana i me ia i le lungo stock exchange ma me ia fai
le fo e malana ia sa no nga fi me le tina e tele ala lo lo mal mato no isa sina le fo o ta umai ma fa le anga ono o lo wa fiang te mi nei te mi fa ma mala me le tunu a wa e tasi ale me le amo sa mo te mi nei na o tiute mala fonga ma le tupele a mai e tatu tangata mai fafo le atina e le tunu a se sia me se tupe fo po se whainga fo, po ni meto tia fo, o le wata a vili i eile tititolization o le lalo langi. Tau te reo whaia. Aisea, e i eile wha moe moe o le maa lola i nei, ele i eise tātou tō mai atoa, tātou te whaia. Ele o i aini a wanoa tātou, ele i o le tātou tō mai, whain tātou whaia mei. Au kampania no mai. No mai ma le latou tautinonga e ma faina latou o mai so se feso so ani ese fati no imta upuia ai watu tupu uma me nei ma tautino le temiri nei ia ono le tulanga o latou mai tau ono o amato o afianga ia fam sino mai pesa mo tatou interview la fai o le me muli le fale tonu o pe o power ma tau tere alo fo latou le la aulanga o matua tatou willa me le tupu ai le sa no sa ol min sta ngalueng o la ton wan meletu e pe falling mai o lo ufi na nisi o fa le ton sa fai e fainga malo o matu ai na ai le me o le o tato safai te minne le o te mau e te tele a me na tutupu yafi moli malaina yo underground le sa mai fianga ai le ai se fa mala mango a mala le tunu e lei foi se pisa ona o se fa le tonu ona o se fa le tonu sa ia ie na fa tinoa le se fulu lima tau sanga tadua i le fa le tonu le ni menkengi le ni fa por kalame fa tati tia le alela la fafa i lungo le fainga malo le nei le fa to fa tau sanga tarun tu le mai e folinga mai ia langa o le se me mafai o le uto yo le minista o ngā luenga ma le sivanga e toela langa o ma le chapipi o lona winga o faile fiu fia i mea. Wa fe puni ya i mea i awane i tau talangia ma ta upu. I lea sa ta tauna faadi ya sa mo mele len tupu. E wana mato loa len sa unua atu le. Wa to uru me whainga luenga i te tono wafi. E re no nofo atu uru. E itanga te whainga luenga wa tu umena i te tono wafi. Aisea, e wha lea yafi. O le upu na lena maua mai sa vai. Ai lei se pisa. E le ai ma se pisa. Ona ya, o lo iai pele tu lango mata upu onga fa pe o lo tu lai mai. Ia o lo ngā tusa i lava le whematia inga ina ia wha leanga le whainga malo. Wha leanga le tautinonga ua leanga paipa, ua leanga bai, leanga le tise ma mea ua wapena. Ia, na manatu lea le whaafonga mai e le autu stala me se fol whaafonga tapo i mai Samoa. Ona i por kalame na o lo ta pena fo tu langa le fonga fetalai mo ta fa tu la fono a lo mato fatari se i umar fono le taia i le auto te le ngo fina ngalo le au lango mai a Samoa e ana mawololo i ungo to i vale ma to ono le o ina lo mato fatari ai se ia mai umar le fa tanga wa le wa fai lava le fai unga vang fa fai ia le fa tinonga a toiro na wha mauninga tu langa lau tele. O le fontanga a lau langa umar tatu o tino. Ia, na manatu lea wa manino le mātou tau mwhai atu e whola sia mata upu. Peo na mātou whai atu. Tala le avei, ma mailo tau fina ngalo. Whātalitana no ai mata upu leo mātou whola si atu. Ina i manino mamalama le whaafonga mai Samoa. Ai me sir tātou whātalitana no ngal ni aso. Ia, malengang whaalolo. Ia, mo atu silo tailo fiona te telefono. O le forsanga manina o tātou mata upo le a tātou talatala noa ele nei whae mo le vai aso. Lau silo mua o a meilau soifua maloloina. O le tau mauana i talafoi sa pisa tau fia o le whale mai. Po o le atu langa po wa fia lo fatu. Ia, o lau silo mua le mal whaaloaro. Ia, a le te sisira mai, a le te whaapsangai. E le se me o vale ton.
o nai mta upu fo I le maliu sio ai ngai sa fata ia fa pena so I fo e te me mo wole le vasa o fai la to tu lunga fa o mal men fai ia me o malava lo fungi le tu mo wol malosi aftai e ina lo le tu e o mo nei fa tala mo ko I e sa fia o le ICU I tal fan ba se les fale ton al me sidi le sa o tua le o mai lo final ia la fola o manino le tu ele se me o fai e o tele ta fies fal ba e o no fol me atato mo fai la unga e o ma toma te fa mo e le fa ma ni pe fa pe sa ko se ICU Fata fo ito le ainga fata to le to samo tasile ni to la le o le awauli o la fasile mo o le wa mai a fa le sa no anga to meta ipale mia le to langa le stock exchange le an fa pia na malanga lava le sa se e mai le fo le minister to pe o no ma se fa tanganga ale kapinita e fa tino to langa fa pia manulo mo le no Fefen fa pula mai muli polar tūlanga pe ona iaile sa nuanga te meta ipale mi o le atonu le tūlanga sa taati ai fina ngalo ma fatala nuanga kabinete le amta upu Manatu ua mai a pai upanua tātou tai au linga lua pe on sau noaila fionga tai tai ia fai mo tātou le nā ia ai ole anga i se tali e tino tonu lava le sili o tuina mai pe ona silingia mai lele ai o se whamaoni anga le kapene te tu sai mal tūlanga sa umalanga ai ia mol silfia sai ai le whamaoni anga le kapeneta lai foi o lo sila fia le fionga tamai tai pale mi o ia sa bala au mai ile aso na ia o le o te I fale o tiu o lo ia ile bala au dia e mawhai ai ona o malanga I o yanga I lava lea I le pala au lia sa tuina mai. Mo le tūlanga lava lea o le whaanga i o inga ma le whaamau tuina o le tā upu lea le Sheraton. Aton mo le sila fia ia o le taimile nā pato a mai au na i le whaamau ninga le kapeneta. I le nonga tupetele lea le Sheraton ma le Marriott. Lea sa fua I loa le tusi wala au dia lea. Ona onisi o tau mawhainga fo tuna inga mo le sifia. Ina o mai alfa iunga le kapeneta. E tolu sfulu mo ntupo 5 miliona ale loani le. Ale Sheraton I tono al tato paltupe o atina po le Development Bank. Ia ona yaila I o le fai unga ale kapeneta. E tolu sfulu mo ntupo le equity share al malo. Taati yaila I o le pale ni 2 miliona. Ai o le vaenga sa anga I le approval lea. Ona o lea o taatia fuafuanga ale Sheraton. E fast full 2 miliona lona sawa aia. I le toi fausia ina o le tatou Sheraton. A lava le fontanga le chakam. Ai o tali tusa. O le sa ile approval kabineta. O la o malanga lava lea. O le malanga lea nga I Hong Kong. Maso so o ia male matou malanga I kolea. I fono fa tau sanga le ADP. O lea lawa o mona fuafua. I to tonu la o le tatou fa iunga le kabineta. O la ia I umalava I le whaatananga. I lo umalanga e se atuanga I le bala aulia le Hong Kong. Ia whaawa watu mala umalanga I le matou whiloa inga le male vaenga le. Ale a fol matou delegation le malanga tuai foi ia le Governor Central Bank I o CEO wale mo aton to tele la matou vai I o mela nan fatinoi ai pe wo mai tau watu I le fionga te mai tai pale mia ia pe wa nga I attack mai ia o tūlanga le tono le foi sa o tau fafonga foi o le mta upu nei ua toso fa pa tolo aloi lunga le parliament ia le foi sa o tau fafonga I sa fesili lava se tasi o fai pulo le maota ia o le na pasala le fionga te mai tai pale mi tu ina mai ia inga ia fa mau ia pena saini ele minister le tatawa ia se fe ngai ia ta watu malmanini
ele ai se mea sa o saininga. So se minister o tupe. Po so se minister po ele foi fio mai e fio nga minister. A malanga i so se fontanga. O se fontanga o se mata upulava ia wa ave ele. E tele atu isi fontanga. Ma isi feiloa inga. Ma nisi fo o fontanga e. E alia e mai fontanga lava le tasi. Ai lo tu langa fa a minister o tupe. Mantua fo ia nga e mai ia le malo. O lo tu langa fa le tonu tato to mau ainga taimi nei. O taimi fo ilea, o mona fa tatia ia le ana batau ale fainga malo. O mai ta wina ile o via ba ainga iai. Pau watu pe mau wal tato fainga malo o tupe e au mai la fonga. Le au mamai tato fa la tonga tu maoti ia mai se fo ia mtanga albenga. Ele ngata ilea, o le fisoso ani mai tato pa anga. Tato dona sia mai fafo. Pau nao baenga. E fafanga il tato paketi. Ai to tono le na batau le foi sa fa ilo atu tai. O le baba ai el fainga malo o tula i mai. O a nisi metotia fo. Nisi metotia fo. Ma nisi fainga fo. E mau ai ni tupe fo. E peso so ani la le taimile. Ia mantua fo le tau fa ilo. Tato ai tala. E anga i atu tato fainga malo. O le mawhaina mana pal tātou malo. Ai sea, ona ua. Bo o le tau nuunga le 5% o tātou ai tāla. Folo na winga. E tātou ona watu whainga malo. Ma lātou fo i tāpenanga. O a nisi awala fo. O a nisi whainga fo. E tātou wai ona maua ia vai ngā tupeia. So e peila o le whaamani nonga le nā. Ona e tā ua. Le tūlanga lea ua saunoa i le fionga le tamai tai pale mia. Ia, e lango nā lau whaanoa noa. O lana fola sanga i lea so le sa uwa ia tuai. E whahi mai e le eini a ano. E le a noa mātou fola sanga. Ai asisi la fo i mata upu sa au whaasoa tuai ia uia. Ana pata ua e ia le tusi sa abatu e mātua tua. Wa leba o na toa file mule mta upule nei. Ai mai se o le tusi. Sa tu sa awa i o na au. Le ai ma se whaatala noa inga i lunga le kapeneta. Tele po i mātou tatala noanga i lunga le kapeneta. Sa mātou sa i ai. O lea e alau tāpenanga ma lau fuafuanga i le matanga luenga o leo leo. O lea ua o mai i ale mamalo lea tunu. Wa latou le whaatuatua ina. Tu lau le matanga luenga. Le matanga luenga o leo leo. Wa tele mata upueanga i atuai. Ai le o tali mana o le matanga luenga o leo leo. O lea le tūlanga i tū lai mail taitai. Pele minister o leo leo. Fai sanga tu alalo minister o leo leo. E le i fai ngō fie le mātou tala noanga ma le mātou wha asoa i lunga le kapeneta. A o malanga le fionga le tamaita i pale mia. Lea sa iei le fai unga le kapeneta. Sa taita i fono ai ia le sui pale mia. Ma maua i lo le fai unga. O le a o mai tangata mai fafu. E wha atino le suenga lea. Ia atono le sa auto sisi la iei. Ma e al mātou fono le kapeneta. Patino lo press conference al sui palemia. O fea o yel te nei. Fo i mai le fionga tamai tai palemia. Koe kalapa i kua. Le fai unga wa umonga fai ele kapeneta. A tonu lau tu langa le na. A kako wofo i simta upu ia sa o furasia i tono mauta. E a fianga le eisa. A fianga le eisa. I'm a mother of 5 children. My grandchildren. O te nofo pea ma uwa ai ia o grandchildren. O le a fianga i alo ma whanau o le atunu. Pe a le faise fofo i le taimile nei. Le sa o fola manino i lunga le o le palemene. O se mea fua le fasioti e le istangata. O se mea fua le leilo loa o alo ma whanau tene. To e maua mai o le fasili. O fea na leilo loa ai. O tātou whaalonga kun tāngā luenga o leo leo o au maiseli poti vāenga umai. O whea o whai ai. Leo o maltaimile nei. O lea fwoi wailoa. Wa uma ona tuina atu le li poti. I 5 o lea fionga tamaitai palemia. Le sui palemia. Ma le minister o leo leo. O lo o manino atu waisa i linga. A fianga uma o le aisa. O whea la o whai ai. O lea la leo winga o lana saunoanga. E le a noa matou folsanga. O lona winga e tau mai ai,
o se taʻitaʻi lea lofa o se taʻitaʻi e lē amanaʻia ma fatiaga o tagata anu o Samoa ia ma le va'alesa i oi tafitoala safata a afia ia le tamaoʻāiga o le mea e tua i ai le atunuu o ai e muamua lave aʻe o ai e muamua vatu faamaninoga o le taʻitaʻi o le malo lea sa ua vatua le faataʻitaʻiga Jacinda Ardern le palemia o New Zealand sa tupu mai loa le faafitauli lei o i Kalaisteti sa taatia uma mea a le mea pitosili tāua o le tinā o le tamaʻitaʻi sa taatia uma ona tiu te tau ai faapalemia aia agaʻi o le mea o loo tulaʻi mai le faafitauli o le ala selagona o tagata Kalaisteti ina ua afio atu le afioga tamaʻitaʻi palemia o New Zealand i le taimi o loo mafatia ai faapena le lagona o le itumālo safata o fea ea le palemia o fea ea le taʻitaʻi ae foʻi mai alu tatalalaga Regional Airport e tāua le Regional Airport pe tāua mafatiaga o tagata ia pei o le folasaga lenā e avatu oga e lagona loo faanoanoa ia na lafoga ia sa lafo mai e lē anoa e leaigi aano o matou folasaga ai fai e o foi lai le aveʻetega o matou tofi minista o le ale fesili na o mai ina ua fesiligia fai ala na fesuia inga o minista na fesuia ia i ma minista ma leota faatino a uma le faaiʻuga le kapeneta fai lo langa press conference ae leʻi ai ma se paganoa sa logoina ai minista o le aafia sau e iai le mea lea o te fia talanoa atu iai le ai o fea lalaga rule of law o fea lea manaʻia o aiā tatau o tagata e pei e i matou minista ia o tulaga lenā e lea ai ma se fai ana fesui ai a o lea la o te alu atu iai faamalamalama mai ina ua maua loo paganoa i le aso e soo ai faamanino mai lau afioga le tamaʻitaʻi palemia ae o te leʻi savali i lau matagaluega fou o te manaʻo e te fofola mai a te a o iai ni lape o lo auaunaga o ani vaega ua e maitau atu o faaletonu ai le faatinoga o lo auaunaga o lē sona tāua lenā o te alu maʻo i lau matagaluega fou ae saunoa mai mulipola o lea o te iloa lelei le taimi sa tatou agaʻi mai ai lou tulaʻi mai o oil minister tupe leʻi faigofia tamaoʻai o lea ua o manatu ai ua taatia i taʻotoga lelei le tamaoʻaiga o Samoa e o le tatou ai talafu ma e amua mea umai ae o te manaʻo e te alu i le matagaluega o tinā ma tamaʻitaʻi o loo taoto ai le tatou pepe le tau faaola ma tau faasavali le atinaʻi o le itumālo miliona ona ea ua tuai o lea lako aʻau mai ai lua laga folasaga le ia tea ae o ke magaʻo e ke alu e faatino le galuega lea a o lea lai mai tau atu mai se agakala ia fai e leʻi saunoa saʻo mai logauiga o lai foʻi faagukulua tulou wa Samoa ma lea foʻi a o le mea ia saunoa saʻo mai taʻitaʻi lelei aua neʻi faaufuafia se mea saunoa saʻo mai o le tāua lenā moa ae mai se o aʻo se minista fou i totonu o le maota o le palemene o te vaai maualuga iā te ia fasfulu tausaga o tulaʻi mai esa taʻitaʻi o ata vaai ai o se taʻitaʻi lelei na te mafai ona vaai alona auaiga faigofia le tali o le tele o mataupu ia iai ua ala na tupu mai mea ia ona o mai tau atu ua lē mafai ona sau e faatino o le galuega fofoala mea toe foʻi mai e toe fofoala mea o mea tupu i tonu aiga ia ae e lē sau i a matou ae aluagaʻi oi atu i le epa o kali la le faafitauli o le fofo lenā o le faafitauli le ai ua akili fufula ai le ogaoga o le faafitauli ia pe o se kali atu lea i le aotelega saunoaga faamalamalama na ona toe fia tuliloa atu lava o le fesili lea seumanatafa i le tulaga lea pe o le saunoaga le tamaʻitaʻi palemia e leʻi ai se faatanaga a le kapeneta
i tūlanga i company e tolu lea sa whaapea na sainia. E tu atu pēla o fionga whamolmole. O lea na, there were photos circulated online. O le signing ceremony lea pe me whai ana e whaamanino mulpola po le atonu a le signing a lima le sa whai whamolmole. Ia, e tali manino atu pea. E le se signing a lima na whai. O le aunga ai o la o malanga. O le matau wheloa i ngā ma managing directors a le Marriott Hotel. E tau ilo le tūlanga o lewa iai fo i le tūlanga al tātou Sheraton malana whai unga lewa o man whai tono kabineta. Ai pea ona o whai ilo le tele o Fontanga pe anga ai minister. E le pau i o Fontanga o le tele i o Fontanga ma bala au lia mwhai. Lea la i bala au lia lea o Sheraton. O se tasi o investors si tono vaenga lea. O le ia ula as a minister of finance. In the midst of all these investors, o le ale mea la ule a foi, la ale fai eisa au tala i promote ai ma wha lau iloa ai Samoa. Ai le eise mea na usainia. E le eise mea na usainia. O le mea na e tā ua le wha manino. Mai ta tau foi ana tau fsilingia le pale mia, tu atu ia o tō. Se whea ngai ngana o walu saini na na. I le tūlanga le stock exchange. Ai a maua lo le ava no so se minister le fio kul min le fio ngal fai pule sa minister patoanga. E maua lo se ava no ai mai se lava investors wa o le fono lea e mai ai fo. Wa o le mfai ngo ngai yoi. E yai investor va lele. E yai investor fa wai fale mai. Fa wai fale a onga. E mafai onga fai ai ia awal lau papa. O vai nga umaya malai ba lele. O investor sia. For a minister of finance, o le tūlanga wha le tonu ta mau ainga, o le ale mea o le ale ava noa i te me wha asoa ai. Ia, e pei o le tali nā fesili, Sarfini. So wha popo puaile i mele si fesili. O le stock exchange, e rei wha pena whatua wha ulu whale manu nufo, i wane nei. Nā mata mai le luafe ma le van, luafe ma le iwa, luafe se fu. What issue malo license? We can provide that. Or company or affiliate fa atasi malo tu malo lisino ele lo tu malo. Na maila le concept. E a mai fa pula mai ya Samoa. O fainga phobia, ma methods phobia ma way to be. Or tau fa tau inga i rungo share rungo market. Lua vesefu. What issue license? Su tasi su lua su tolu su fasu. Sa wai lava le temi atone, pato apoloka nei ai nutura i mwhenga malo. Apoloka ina, ai ma for poloka. Le afia ngoha umulu tu malo. Me le lefto to tala tuan mele. Ona ole afia ngoha umulu tu malo, ale concept na mai. O mana fora sia, fono ia tangata umano mai mal company. Ina utula i mwhenga malo mulu pola mal minister tu. Pe male afor ka penet. Fola sia, what is stock exchange? Ola le benefiti sa mo e mo. E le lansa noa ia mulu pola. E lua tu i o, ola o i fol vaenga le, ola i faa wau pele la to faa lau loa. E le stock exchange, le tau ti vela pi sa mo. O le tau ti nonga na mai pepa umalai li mo le treasury. E le la loi for se lau miliona le tau sanga le tupe fau sa mo e maua. This is the new money we were looking for. Opportunities or investors as e o mai fa wele tunu. Peter, ka ofi kukua ono le affiliation na le o fa matala tua. Yo al concept ai le no fa tu le upule tono fast. Ele iai se tunu o fain fa tu langa ina se stock exchange. Ona le iai ni to mai mani me tono Pacifica. Na fiti na fai ai private. Al concept le no mai mar company e ma final la to mai so ani mo Samoa ma fa asino ya Samoa le wala fa ye and what do we need the new money ya apalasia tu idima o melen sa no ye le la ba ya tu le sa no ngate mai te pan ye pefe fatino fa me fo te i volen fa ina tato handling come on la fa fena ru mo le tu no pa fa pe o ma fa ngana ye tai ele ma fai una fatino ni me pa le fainta to fatino a fe la la wi o le la nei wa
lava tapena le tunu i tama whanau la whaina la tu pule mene e whai a le winga o le whaamatalanga na ui mai ala o mea le amainga o le concept e mo moli mai o le mele o i tatou tunu pa feti develop le mele e le lau tua i mai nei na saini le matau ia na uwhai atu pel saini lei se mea mai le lau whai atu le si upu le lefa to whaadia le mele ina ua whai fesui ingol tapenet no walu ia fia mele o fetu e why did you do this without my understanding as a minister of cabinet and as a senior member and me as a chairman of the party lama uma fuai na whai fesui inga ni e au noma se loa tato mama tato ba ma fa fai mai ele i le ke lo lan talan fai mai ma mai tonu an mele fe mai mu pol ona waru saini le mele oi Hong Kong a fo angana na fai le reshuffle ma le mu polo le fa to fe tu tele o fa to how evidence na mai le fa vai lau manatu le o le fesui inga le ona wa ele fia walu le min sta tu pe fai mai a fe na fai unga le fa vai a fa pe o fai ono lo witel tu langa o le walu muri pora fai le mena tatu yo e melu muri pora le malanga ala na maule na mai echa ma fu angana e le la fa mamala matunen minsta le mani nongo le mele sa ta mo fa yai le tu langa o le tupe fo ma tupe fai en fai ati na ele tu mo le mala Malo. Po te pa popo atu ai le saunoanga le whiunga te tai. Ina ua o wanga i tutonu as a Minister of Finance. Ma sina mua. Ai tau nuu atu tusia investors ese. O proposal a investors o le etu uina mai le lako mana o mia investi Samoa. Ma investors, ma proposal a investors o laua malanga mai Samoa. E whai loa inga. Lela iai investors ia. Ina ua tau nuu mai ia investors ia. Sa o talo ina uma le Africa Peneta. E iai le mato Finance Cabinet Committee. Sa mato iai uma. Sa iai le ko vana Central Bank. Awam ta upu ia patino ia Mekau Investment e patino Central Bank. Sa iai le CEO o ntangal venga tupi. CEO wale MCR, CEO wale MCO. Yai uma CEO wale sifa. Yai uma officials nei. I file a presentation. A investors nei. Nama ai almato fontanga le asolea. Tu umai officials. Iwe ta pena mai ia lato fa maunga. Ai ole upuna na mato to feilo ai. Ile mato fontanga so ai. Toyo mai fo ile company le. Ma wha loa mai. Po o iai sesi mea o poloka ai wā lai ona tuai. Wha loa mai. Ele tātou gōbana. Ele ei se capacity o tātou tangata. Ele ei se expertise o tātou tangata. Ona ofa fo ile o le company le nei. E mawhai ona lātou au maia expertise. E mawhai ona fesosoani a Samoa. E umale mta upulea. O le whai unga o taati ai, e o e whai feasibility study. O na batu le ilunga le kapeneta. O ingala le ko a mai e le mta upu lea. Ai o le ta ua o investors siem proposal ia. E le whapektu ina mai loa le minister. Endorse loa le minister, le ai. O le tiute le ma le mta whai o i el tatou kovana. Tatou Central Bank. E whaatino le due diligence. Ai wa whate ia, o le company lea. Lua fesul fa lua fesul lima wa nga issue le business license. Okay, fesiling ia fo ila u ia tula i mal HRPP. Ai sa me wala to issue nga le business license. A olea ele o operate le company. A ole tula i mai e pe ole fa atali balu tau sanga o fa atali company ma investors ne. Ile li poti due diligence at Central Bank. Ba ai lai va nga ia to ai. Asila fo ila tatou investment by citizenship. Fia tau sanga ia le sa fai ele tau sanga le pasi el tu la fono le na. Ele there's no single investor or invest. Yeah, efesi.
O le mea o whaatino ngā luenga tātou tangata whai ngā luenga le malo. A wale o te whai atu. This case, 8 years, se furu tausanga o tātia. Le due diligence report, pele lei, a watu i luma. A ia tali mana o la le consequences o le melea. Wa te teva investors. La wai fiki, woi Vanuatu, woi Papua. Ai le o wha manuianga le nā o le kokongo le ana batau al malo fo. Ia, e pe o se si wha mani nonga le nā. Mala ta fasili muli mata upu le wha muli mole lava. Ona sa la ngā le mata upu le tutono le palimini. Lia sata ni mani no te mai tai pāne mia e le sa tūlanga wha apia sa whaia. O toe au mai le mata upu nei lunga ona lia ua fola CF ya me ilvaya sona tia nei. Sa luanga sa yanga ila wa whaia una ma se whaatanganga. Ai se ailo wa fionga na le whaia isa wha amalamanga i le taimi lea. O le almea la uru tali e fua o le manino le fionga le tamai tai pāle mi. Even the cabinet. Le sa wha amalamama fo ina ua tali ia le atinu. Le aunga o la umalanga. E le se mea sa o sainia. Awa pe o ina le fai mai na o sainia. Awa anga o sainia. Ia la mea la o te te e ai lana whaaiunga ave e sero o tofi minister. E le se mea na saini. Ai a o fo ila mala ulu i tau sa whainga tūstala. Nga i le fionga te mai te i pāle mia. Pai tu i fo ia o tau le. Pesa e se whea ngai ngana o sainia stock exchange. O fionga mo pola o le tulanga foi lea pe wakele e upu upu fo ia e whenga tau na malamala mai stock exchange ia o le foi fai mai o le free economic zone pe o le tulanga na e ona manino mai il tata watunu o lau malanga o le wala aulia le Sheraton ese mai ele meka o le stock exchange le fa pena sainia le te fa pena mai mai sa no mai le ese mena sainia o le free economic zone o ele o malamala mai foi polal ese senga o me maua sa moa mai tu ai ngā tina e ile stock exchange famolmoli Ia le se o kari mo mua kulanga le o ka ule de free economic zone latina e sa idi lava mo matu tu malo le na mata ina lisi ele lo tu malo na mata mai lava le lima se lau eka wa tol se ful mon tu tau sanga kala le mako lisi ngai lu se lau lima suwa fe tau sanga ona si tia lola i ol planner company le a fia fatasi o le fai ma le stock exchange o se marketi e o ma yeila o investa e abe e ia la to pisinisi fai fafta wa inga fa tau shia i lungo le lalolang it's a concept o le wa o yere lalolang i temiri nei a tau si sila nei Dubai Singapore a tunu pito sila na tele vavela la to tamao aina o mele financial institution retransformation digital is eo ai meo fafta wa inga o stock exchange cryptocurrency leo tau si fia mena o blockchain ma me umo leli liu i elfanga inga o le diversion o su engo tupe fau a maa lo le lalolangi ia o le stock exchange la na mata mai i le compania lea lisia mato ele no mai lo le fai mai matonu o le asui le tatou fa moi o la tatou wol me lau tele mana o mia nisi eka o le mato i tu malo o le toi lima se lau eka la ufa fe eka le mato lisi fau le na faine e ma wai le mato valu se lau wafe la tere le lima se lau mo tupu wafe i le tausanga lea na tala mo mo le mato tupe le tausanga le nei o le fa mo le me ka le economical zone e o mai tangata mai fa foi fa wai pisinisi lunga fa ngo si mea fa tari malo me mai inga luenga mo inga luenga tangata ma wai tu lango me fa ngo si mea e ngo si o lo ma wina tu fa fo mena ta o le free economical zone o la ye o mai sia tunu o lo lang if you ever go to Google to ai le pola le functioning o le meta o le free economical zone ia o inala o le na mai le proposal ia toi fatalo fatu le
mai mo mai e le tātou atunu le nei po i vaenga le aso. Pa malulu atu ia ona o motu sifa fu seifa se le launga ia ma le tātou fatal tena noanga. Ia ona o runga o le whale tonu le paua au i o lea ia u whail ngā luenga la beai. Ona o le manatu le tātou polkalami tā ua tele. E motu sia le tātou polkalami. O lo tau wha malmalama le tūlanga o le ese senga o ati na e nei tau ena malmalama le tunu. E pe ona mātou tau mwhai wha malmalama atu. E te tau ona tātou whaia ni meto tia fau. E mauaini fsoso ani fau mo tātou. Fsoso ani fau la ia wa mata no mai. E te tau ona mata i tū le leile malo. Le awala e whaatino ai ina i tau nu. Langa ilena o tātou se atu nu o Pasifika. O laia inu utua oi. E tutusa hoi lato whainga malo ma tātou. Pei taina lato whiriwhiria sa mo. Ona o le tātou atunu. O le atunu e fio mai. Ei tangata ma o le tātou location. I lunga o le whawhanua o le lalolangi. O tātou no whanga e peise no whanga tututonu. E o whanga mai ei whe malanga i ngā wālele. Whe malanga i ngā waa ma me pena. So we are the core center functions o le Pasifika. Peitai, ia wale o ngā tusa ma mea ia o tutupu le taimine nei. Tusa wa ia leo fo leo o tātua mai manu ai mele. Ia o le Stock Exchange pe ren wha mamla matu. O le la tau na mta whaioi. E o mai ia tunu u mo le langi. E mai ia la tau pisinisi. E le stala i ma whaifa aftawa inga. O le tuta auala. E upgrade atu ai ma tātou company local. E o mai company te tere nei whai paanga ma tātou company local po le whale me tau lima, po le whale handicrafts, po o a tātou me exporting o ia, o whai ngō tui ngō soa popo, o talo e mō ma le whisky, ma me mo whabena. O le awala le ma whai ei, o no mai tātou tangata whai pisinisi. E miri tino whai pisinisi mai whafo. O no mai le whai le Stock Exchange. E whātau ai share o pisinisi whafo. Mo le sila fia. O company nei wa umana latu o fia o wha mua i le penga malo na luma na i atu nei. E o mai ala tau e whau le center mo le Stock Exchange nei. Lea na tau wai le company vo lea tau whai ar whunga wharisu lima leu whai e nen maketi. O le ofara na tu lau lava e wha maisi atu fo i le tu o le malo i le sa vea ma minsta tupe. I le nā taimi. Langa o ia sa handling a ton wala matanga o le taimi tonu mai. No mal company ma offer funga farsu lima. E fai u mai le mele au no ma se tupe le malo e alwai. E le fata un wina. E o mal temi nei wole fai na fai o no tulanga ren sa no e mu polo bloka. O le mele no fa mamla matu ai le free zone. E tulanga o fafta wa inga le pisai o le mato nu isa sina le lo mai fa mo company le na fa fe e kalmato ele le la wolisi. E lima se lau fitus fulu i wafe na matou tupe mo le tausanga le na mo le matou tupe le tausanga le ntenei e vo le whaatari le situ langa o le porkalame le lana leo maita ua poloka e mai ele mawhaina whai e tātou ele iridium whain tātou whai e company te tele e ona manatu le o nei me uma e le whaapea e lai le wa ai a unei o le tamari i tu malo ma le matou i tu malo i mene manuia le matou i tu malo a ele na matou e manuia sa la whai ato. Masa solo mai e masamo ato. O tangata whai ngā luenga, o whale ngau si mea, o whale teri malo, o wa alele. Wal company voi lea. Lena lato o mea charter flights. Mortir fia le tunu. It's the same company that commits. Lena lato o mai wa alele toru pe whare na whaatanga mai. Ia le wha into e poloka fo. E fia tupe na mau i wa alele na. E anan maur fa mabunga le laloi for miliona malanga nana o mai. Ana toe poloka foi. Ona olo ua fianga. Ai le va ai matiri tiro lau tele i le tele malano no il fa manianga i mawila tunu. Dai mena tu. Uma tato metau lima. Uma tato fuala au aina fuala au tau mfamata i le marketi. Na matua yo isa va isi sila ma va ai fa tau metau lima tangata. Uru fale le ua isa selenga palau li farfa. Fa manuianga na matali na maua uma i falteri malo tato uma le sai Samoa. Ui o lea. O le whapulpulanga na po le fesiri po o aia mea. O whainga fau mo meto tia fau nei e a mai le tunu. E sa ili eitu pe fau mo Samoa. Tuloa.
E mo ila o le mea wala i ona poloka ona e awatu le proposal i le tatou malo le au tula i nei au tau ia i le kapeneta ia matilo tilo mai e ilo tulanga whelele o le whai o malai wa alele whai o wafu bisinisi telena o le laanga i mai e la tau nei le ala le wala i ona toi taufi Tele maula fasili. tulanga whelele o le sa whapea o le fuafuanga le nā mo le atina e o le tatou atunu a le free economic zone lava ia i lo i tu malo i sasina o lea e whapea nā lau na toi taufi ona o le tilo atu e te le mea e whaono tūla i mai ai o lo o iai maa afianga o afianga ia i lungo le tatou atunu O le free economical zone, e le ai mas tatou tupe aluai. E whandu uma le kampani me u. Pau ale tiu tele malo le sa tau na whai whaale le wafu i a sau e mai ei me la wei o lo pea uma na whau o lo i. Whaale le ma le vaale le lau mai tūrisi mo mai le ansa o i sa vai. Tiu tena le malo e whai. A le whandinga uma o le free economical zone, e le se tupi. E le se sene apa no mai kampani whaatau o le nau le malo. Government of Samoa ko contribution le ai ma se me va pena. E va fonga mai muri pola ma le lato fo le sanga no mai company ave le malo. Le ai se tupe tato e ad wai ana tupe maua mai tato. o la ofisili le palimeni o lea e le o malo lo lava ia le tulanga foi le tau te avea pea i tono le palimeni e soli tula fono le fainga malo la ona le minority government a o lea foi tau te whaapea mai e te tau na pasi tatou tula fono la lo ye tau te unga ma tulanga whapena la so tau fina ngalo e fa feona justify awa o lea la tula i mai o le executive po le pulenga whaatonu e soli tula fono a le mna umia le pasi o tula fono ia E siri o na fai le memo muan tau na fai. O le memo muan tau na fai e whaalu tu la fono ni mo le manuia lau tele o le tunu. O le mele mo te fi na o le minority. E le ave selo ma to tel tununga sol tu la fono. Ma o le e wha wau al temine le ma to tel tununga. O le pine o le tala ma le wha maoni na wha tu le lafo. O le wha maoninga na o le mato leta li e ina o le minority government e il temine. O le upu le wha mai e le sol tu la fono le minority. Pau a whainga malo e sao nofia me wha mai e le fo. O ai la le malo o le lalo langi o run se minority government. Whaatau mai. Na pau a malo le i run wha pena malo tu lau lava wha kominisi. Malo fo i aru wha pursa la lau. E pule le pau ma le tupe ma le wha solonga. Eo e. Ai a tato wone i whaatau nu le mo le mea ta o le majority government ma le ato anga le wha tem kalasi. Ia wha a toa whainga malo. Ona whai e leo me uma. E tu sa malo le tu lafo. A peo lai whai mai. Tātou talia lana lai me o le deisi malo le lalo langi lai whapena whai ona whai. Where? Who? Wai malo le lalo langi o run whapea. Pau a malo le tātou te lope te rua ulawa foli tā ua Saddam Hussein. Katafi. Ma malo na o loo alu i pulenga wha fita. Ma le malo si o le tupe. Ma le malo e pule wha kominisi e tangata. Ia, o le ale ta ua tu le temine, o le e whaatawiri lava ta penanga matolo ia. Ai mātou te le nofo ai o tanga veia, ngon mana, we will get to the bottom of this. Le whaatari le temine le, wa e ta ua fol mātou fontanga le tae au. A mai le fina ngalo o le vanga whai atoa. A o lo ngā ioi matolo ia temine, where is the best option if I nga? Tula fono i tau tone i lele i whaawawina. Le sau noa le tamai te pāle mia i whaamua mua lau tau lafo le whatu tuaina. Ai tue whaasolo muri ngā rue ngā le malo. A whaine te usu le pāle mene se teimi o le a te usu i ai. Tu maupelo tau langolango ina i te unga ia o tula fono i o palota. Ma tūlanga uma ia te oto e mese le te unga whaavai le 10% o no fōta maita. O mena na mātou tau tino le tunu. That is our commitment. O le tau tinonga na whai a Samoa. O le tofi o sa le ura lewa le maia. O le pālota me o tangata mai whafo le upoloka.
O le be sengo le melen tato be si po fersa o 10% o 5 o le se sengo ave sengo le separating o le over pui pui. Mea onga. E onga i tau na api i fa mo. A le lava ua tu lava ia e mau te le ono fono ai mo fa fonga me le tulu. O le sa ili le awala pito i siri na le lei bave ia ma wa le fesiringia. No party, wala isa party, a le sa fai lava. Le foi tau te vai atu le unga ia na i fonga fetala i masiana foi mata fai oi. A tu la fono mor sirfia. O le fatu amato i loana. Ese version le ilungole o le website le legislative assembly. Ese version le sa fai le temini nei o le tau fa mai o le mele fina mai tato. A version sina wa ilungole legislative. E fa pele i fa umaina o lo suinga fo uma le rana i mele temi luaf suiva. Ai ai tu la fono tuai o la lava ilunga le temini nei o le ana sa uno manino e lava le fonga fetala. O le fa to atau fa manino fo la to pito la. A to si fiele tele o isi me fo le na pisa fo le mo mo. Ese mena pasir pale mene, ese mena toi fai, ia ma toi fesuia, isa inga le alo malo. That problem is still there. Olo iai pele mena, e peo na, o ia tol mato fa mo mua, au te ngā vai, alman mana, o mea ia mo le tunu. O le loma le toi o apelila me, tau au fia le fono au, mo le whatatia ina, tala muri au tua o le tupe, o le paia inga le nei, a mese le whainga malo o le fast. O e seu tau tāpenanga e tau te whatuina se lafo le whatuatuaina. Ma tau te re tāpena i se me whapena i se tara o le tupe. O le ia ma tau tāpenanga i luma mai. E le ma whaina ma tau tu mamao. E ono vai atu, this is a serious issue. Le wai van me lau tupu. La wa foi atu le. Well, this is the option. La tau tāpenanga le whaiere yo ie. Ia. Ia e whina ngalo mai. Ia, da e sau noa a matal tātou maptanga. O mea uma ia fofola i luma i. Le fola al tātou fala. Ia levo ala fuatu ia tau fuana fofola mai. E iai mata upu e le mwhain whai lo atu. E tauna utali au o le tapena. Langa tir fia a batu nei. Ia na mawholo le aua leo sa whai mai o. Mai o io mai iltu langa o le maa ale ale. O mata upu e loa e lesi vai ngā au leo sofa e lesi vai ngā au. Tauna mātou pui me ia mātou te whitara noa i mātou mal mātou loi. Tasi ala fisiri o te fisiri atu i le tūlanga le malanga fo i e charter flights. Le o tau fia ona o lo finangalo whapea ona le ia ilo wa fianga. Awa le amanino lo wa fianga o le compania o walo. Lea sa le sitala e mtanga aluenga o leipa. Ina ia whaatino ai le tūlanga le au mainga o tangata tāwhau ia mai whafo. O le ia isi a tātou company whapea. Isi tātou tours company. Ia pi o lea na whaatino ai e le company lea o walo le. Ia o pila le tūlanga fo le titilo mai. E le ngata o le minsta e le teimi lea. A o lea whianga o walo. O le uto e whaanga i oi le company. E toi tawhea tu ai le tupe i tonu ina. A le ta oto le si lau tele o le tunu am faina mai so fina ngalo. O le saininga o le saua ba lele ia. Na fiol min statu lisi saini. I le lua tau sanga tanu statu le mai whainga malo. O company le na me charter flight. Whatever na mato wa fia ilo tu malo. That is my affiliation. I le fōura le affiliation o umali tu malo. Mar company. Aina mai ro company o le a wha tino wa lele. Tanga vai e sfuru tau sanga o whaila unga luenga lolo ualui promos ale tourism i Hong Kong. On the company's funding, pau al mea tourisi sa whaina mi Samoa sa matobo. Ma maila to promotion material whaali ele Expro le ale. World Expro. I tonu Hong Kong. Le ai se tupe le malo na promote na mea se furu tau sanga. Pau al mea sa uni la tonu al mi Samoa mateo. Ma le au siva. Nesa wale ma avela usiva tama vo e tama siva vo la tato le yuli sala no ai tua ove no tama. Oi? Ia tama Marina Schaffhausen. De siva the tau. That's the guy. O yana na ma oi fa alau losa mo nei te mi uma. Ma ta pena I lola le mele o le maingo o charter flight here.
na tu lai mai lo le fa o fa tu la to su sa lo le ai la wa ready the company o le mai sa mo mai charter flights o le fa mo au tanga vai ia sa o le va le mai o e mai tu lisi to se la i le malanga a mai sa mo a ready ro mai ro le la wa ready na la tu lo to su sai ni le agreement batalia sa mo la mai le charter flights e mai e te lo mena lintu na afia again o le mai company o le port the tourism ma le tourism authority ai fai tu fa mai I want to say flight to ready sam. La to tala na vai mai. E mele board of directors ele ready ta toi for tedi malo ele ready for ele ready me uma. I want to associate the flight. Come on, this is more than 10 years of fainga wenga. E fai the promotion mo sam. Fa mata ana fa pe e au mai pe le fuanga le ai tu fa la easy company tours vo ele e ave yele o. Se o kam tala tual mele. Langol Tourism Authority na ufa moi o ina leo umma ye tato company umma ni affiliate le tourism o lato e tama lato fa so mai touring company for te malo umma nei ya ro tala na fai ele ava noni potu se toru se lau malanga tasi to e foi maro company e te laudi o nei te mi umma na FMA already sa mo ale umma to atu FMA ele ready o ina ai sira list langol company le no waru fa tu ele na la fa na o tangata nana to vai a Chris mai si tangata umale no wa mai to tonu e o mai e file me tonu ana o le file menna ele ai ni charter flight e mai ena ato si le pepa le stala fato afa atu ya inar company la ngai ta tau na ise company tu mo oti na te handle inglam ta tau tonga loto fa maoni a fifilia o e to fai pule po ye ta yala o ye le code lo tu lai mai aveo ema min star kapene le te milea fa mate tele si le ta yala le lima te ta ina ye wane ave seni wa fianga tulang fa pisinisi mai tonu or kapeneta ele ia so wa fianga i tulanga fa tu la fono o la fa nau o la ye la to wa ya te tau e fa ti noi me mo le manu le tu ele se me fa pe le manu le tu me la la polok ala tu la il fa ta mala wal me sa om to fa ta mala tourism authority ile tali company awane so se va o la opportunity o le vana ta pena ai le fai ono la to na wele ma fai wa tau le pule sa mo is not ready na laina ma fua o fai atu lo o mai o ta pena le me ina ia sau le va mo sau le va no sau le va no to nan ben tu pule tu ale mori ma fa manu yanga no ta si ala siri le fiunga la ai tu lai mai te tai malo o le mai o le palo te tele le tau sanga fodu o no ia po se temi fo o to el pa ingal nei e te toe fa o wina le tulanga le ele ma faina ma tu tau fia me na fu mo le o le tunu ele ai se direct charter flight na sau mo Pacifica you mark my word from China ele iai se company etasi ai pe no foi se fulu mo tupu tau sanga o promote le mele le lawa mana tanga o fer me ia samo o fer me ia me ai ma me ia mai sola o lia masisiva makangaka ia and the miss Samo was there so many times hello vio mai tanga ai ku ka ko tourism authority ma report for mai ele ready tato o ina lela no fia mana o te tu e fa sa no nga te mai tai parvia le nga falling mai was su e me a umala ufana i mele the only reason na no wa apa i la ufana langa o tangata o te loa e ma faina la to fati nonga le me o te mana o i mole manu wi o le tunu e nana vai fa pena no foi so fal te malo na ai so fale aina na ta ele mai tuai i lalo manu o i o piula fale te malo o fale sa no fa ye ya lofa le tele mana no le marketi funga lei ma me man fata ale o tu ai mai nei because of my moment mori mau pele tunu ma lai foi mori mau fale te malo nai fale te malo nei tu lo la bailea mana i el tourism authority la ti tirala to le Sheraton tau Messina faleolo te lo upgrading o nai fale malo la itini ai mai sel termina la tau tapuni le alta e tau tapuni fale malo nei na lao el top se la tamatai what a week and what a time for them ele la tapuni ala ofisili o tanga vaia ele fai na a fai e toi fina ngalo le tunu e mawal mato wa vanua
O mea uma nei e poloka le teimi nei ona le loto ele e lea ma le loto mataua. So e whaatino o malava mo le atunu. Afsili atu lau fionga te teifono wha moli. O tā pena waenga wha upu whai, te iwa whai se whai ngā pālota i se māsino nei tausanga aile i aulia le aperila le tausanga fōu e toe a ngā i whai ngā pālota. O mātou ma le mātou tā penanga talu o na tupu le whaavelawe le waenga wha upu whai. O mātou tā pena so se mea. Anytime. Any event. We are ready. So se koe ngā move, wale o mātou i lo nei. Wale loa me la mu musolo yai to lo alai fua mai ala to ngai ngoinga le pito le nei. We are ready. Po le lava le mea nga yai. O le mea tito isiri na o to lo lava na o masia sia ya. To ho o. To ho le malo na mato fulia e sea mai le fast food tau sama. O I la te lo ai le to ina na capacity o tangata fa pea. I le mawhai na lato survive na o lato. Vai mato. E lava mau te tu ma le au tau. E le o to tele al popoto e tau. So we are ready. Mo lau sau noanga o le lava me o iai ta vilingo le mele alu. Pe mato te o e faise fai ngā palota fau, we're ready. O le avolitu lango ta penango le palota lufu luono le ala na fai me umane le tau tinonga ya Samoa. O mea ia le na tupu mau. Fai uma mea mo le ta penanga. Mo le manui o le tunu. O mato i o mato ta pen. And how confident are you to tula I maile fast pe a faise fai ngā pālota? And how confident are you? Ela no obsidiatu. We are more than confident. That's the word. O matou tele fa petulo lava, matou tele fa mawalunga pe fa sausili. Ale lava e matou te va ai pe le meo lo anga I mele tunu uma me uma e fai. O taiao e fola le mele le tunu. O mea uma na fola ia sa mo po a me ufatino mo a me le la fa um. Ai pe ona e siri mai lo confident. Tu lo lava o ke confident ai me um. O mo vona fai upu mo mo le tunu. Tele fa mawalunga ma tok tele ta pena se me fa le tonu mo le tunu. Ma tok tele ta pena fo se me fai ina mo Samoa. E la tu fai tu le upu na no fai vo I. E ta pena me umai le me o ngatusa ma le ta pena ngal fa mania ngale tua. A me le mo le tunu. La uli. Na manino la vai sau noanga minister I tono palimene le aso le na fatu vai le talno ina le la fole na vatu. Ma fua uma nei le vevesi lo tula I mai. Ona o molianga fa asanga I la ofionga. Na toe sau no al tama itai pale mia les farai le vaso lentia. Ma fua uma mai. Ona o molianga ye fa asanga I la ofionga. Fai ana fai sau fam talanga tulanga le. Ona fau nga uma na le na ma fua ina tupu men nei. Tele fa pe alo la tamba. Awa na sa ona fa utau tanga. Ele ia se me tupu. E fa fonga tu vanga fa fai na mato fondo ma aventu ala. Ele na la case la le tupu nta upu nei. Ala to fa fonga mai fina ngalo fai pule. Ele to e muri tai fia me I mato upu matala na fai. Na matua ai sui ma liu atoto. Ma ona o lo tu langa na wa e se talinga u fa longo yai. Then fai even me au o le suita tai mal tai fono vanga fa fa kwa I mokua. O le to langona so leo. Takes 4 or 5 days. E kari mai. O fese so ta inga ufa pena. Ai sa ia o mafu alono mai lo male au palu mea ia. Le la nga I mai nei lang o le lava. O me uma foi leve vesi mai atina e te tele nei. O le o te afiai. Ai nei fa pena o alo o afia I se situ lang. E afia ono me manuia I le tunu. Mana me muni mudi. Ele ai mase sene ale malo. Fa aluai. Ele ai foi mase influence tasi ale malo. O fai ai fa peita ngatai. Nana no mai. O lo lato taliton wino lo tangata malo tu malo. O mai fau me mo le tunu. E ale lau fau nei. O le watu wa I mai nei. O au le mafu ai mei. Mori mau mai pesa mo. O mea umanei e alu. Mea umanei it was a plot. Fa lea ngai lo tangata. Fau nga umai na ia fa ngai leo tu lo la balanga leo wai lunga ta upu le fam sinonga. Ya tu langa na le la tu vai nga fa fai ma upu na talan fai ai. Peita ia e se lan mele fai ale utino mal temin nei.
O te whaafetai, ua tupu, ua mātou loa. Lono winga la me whai e tau nei, e whai umai tamali ima. E la unga nil vanga whao whai next. Aisea, o poro kiki ele e lea. E mātou tau whai nei fufuru ina ia. Ave esel tu inga mea leo leo mai o tupulanga o le lumana i aeo mai. E ila le mea lea te pupula mai lava e whasioti oi. Sorry, qual fa sili le la vai. Ke le kuli mai la le ka o ko ka mai ka i pare. Ba ko ngi. Le la ko la. Ma kom foi ave esel ya awi ave la uli kula fo. Ese sel mer nga. Eu mangi ngwa ma ko mau nga ba. Ma ko ku la ko. E fa kingo mea. Ka ma nga o ye le vai fa ngi a mai no fai. Ai le fa pe mo ko mai la uli ave esel kula fo mai. La wala uli kali long mo yang kula fo. Ya mangi ngwa me nga. Ah, la uli kali o. Ai mau ke ku e la le me mongi pala me ko. Mangi ngwa me nga la sa sin mai o. Afkai. Whaftai mo le whamanino Indonesia o mata upu. Le foi mai tau atu le tele o waenga nei ua alian mai lunga pe o lau fionga lawai sanga i atu iai. Lo fasili whamol mole le tūlanga le o le poloketi le lau tū malo. Na manino le saunoanga le fionga foi le panemia. Ua tele tau sanga o Fatino ia le poloketi nei ale eise me o tino mai le sa tina e fole lo tura me lo fasili famol moli o no le anginga o ia se fianga le malo le to fianga nga le company ne where they involve le fengo le to fianga nga ne ia le malo e paua le matafa yo le malo o le issuing o le senge fatanga nga fai ta pone e le sa issue le chopi pi le senge a me fast ko poloka o le fata atua tau sanga taru na mai le application le free zone economical zone le ele mo se la isene ta ofi a le o mana issue la isene le stock exchange mai si me le fo ta ofi ele ai se investa la langi ni de toi fi sau se tunu e lo e poloka e lita di tunu ina me le vai malato ai vai o commitment le fenga malo na matana to tongi na mato lisi lo se la di masu ape ova mo sfuta usanga to tongi le se meta si o fai a sa fa tali ta pena nga uma la vai me o la isene langa e mana mi la isene fa tino me e le va pena no mai fa tino lo e mana mi la isene fa le malo business license e ma la isene le ngate central bank e mai si me o mal termine le isene o fai la no se fia no fiona te tai tulanga foi lele e o mai ala to mala to loas investors here le ala na ele ai se me fa pena tu e follow ele ai se company mai manilato tu la fono e apalai nei they follow our laws ele ma fai o mana nala no mai ia company nei ona la ele la to investment pio le fai nei sa mo e fa mai a sa uma la family ona ena sa lo le mo lo tanga tanu pe fa pe fa idiona le ovo o la poloketi na ia sina le stala mena ele ai al mena le utu fa tasi ele fa ingo tangata pese lau pe wosela o tangata lana le mai tonu tangata na le ia la tu tupe o maulo fa inga fa ngosi mea a mai tato ia e koe manufactured ma fai de lei ma o packet ma ave tato talo me uma po ame ma fai na tato fausia mai lunga o tato raw materials ma resources le samo a se upu e se tu per malo ia ere o tangi company nei de malo la to te fundinga se me le ai e ko po tua ile sono ngata cha wai tu langa la vai ai so se investor proposal tu ina mai e pa matu wai o tato central bank o tato pa tu petu no lo e tu la pono vai ngale anti money laundering atino ile la tu sai dinga ma la tu ile background check ia mauti doa. O iai po ila ia nisi o proposal sa tu ina mai sa anga isa o lava le fionga tamai tai pale mia. Refer mai le fionga tamai tai pale mia ia tia. Refer le ko vana central bank. Uman fai lato ilo ilonga. O la i lato connection easy po i tu langa le. So, decline. Ai ole tiute na ma le matawhai oi ale tato pal tu petu tutonu.
o lo o ta atia i tātou tu la fono tu langa lava ia tau investment e ilo ilo. Ina ia mauti noa, o le tātou tu la fono o lo iai, e mawhai ai ona accommodate ia au nanga le nei. Lea la iai le whaatal noanga le sa whaatino ina male afal mātou ka peneta. Ma CEO umasai ai male kōpana Central Bank, e whaatino. Awa o le tau te mai tau nei, lata se fulu tau sanga. Issue le business license. Ai le o mawhai o na whaangai oi. O le whaatali i le due diligence report. A le Central Bank. O la usili po ina ngai kōpana. Se fulu tau sanga. Ia, e peo e tā ua le whaamanino ato vāenga lea. E le whaapea o mai loa ia pisinisi lai o kalepe tatou tū la fono. Ai whaatino la tū la fono. E mawhai lava e respect e fo i kako investor lai o tatou tū la fono o lewa iai. Ai ai ni suinga manilo i longa. Mangi amendments e whai accommodate ai. I o tūlanga ana e tau ni whai. Le la saanga ai ai. E ngatal matou whailo inga lea so lea. O le whai unga, e o e whaatino feasibility study. Ona tuuina mai lea o le outcome o le feasibility study le nā. Ia ona ia iloa e la ia o le isi anga i luma o le mta upu le nei. Pēwa nga i ere ni tā upu le si sui le roto kapetui le whongpetalai. O le whongpetalai o la ua iaile tel tununga i le mātou mai tau atu. O la stand by my speak up o fe fa ile lu ia la wori ia. O lu psa ona, o la me tua ta penal fong fetela ile la to maule no atu. O se aso tu low lava man se aso siri le ona tu low lava la upule na fai mata nga il parlemene le tu. O le tu la yeso se malo. Te lo se temi mua le ni. O tu la yese ai se kapeneta. I se fono se parlemene. Ono lato fasang tau le fonga fetala. Wala va fena fasang tau le pulo le mota. Ai tu la ia fa pea. O winga le mi ngao ma winga le fata mali. Ai tu la ia engalo. O le malo le tu. Ia o fuanga la ia le fonga fetala. La fa tel tali mel fonga fetala po ai le lu ile la watu. Le va matou te tapena matou. Ile wala matou te feso so ani el tu langa le. Langa le matou te lo le ni le majority el matou va fa fa. Te lo o whaia o ngol whaia o. E rei whai lo. Lau whionga, o le tūlanga tōnō no e pasira tanga, e pasira tō, e tūlanga whai le. O le na e sau no e le isi press conference, e vest uma ia le malosi o le head of state I lunga le whongwhetalai. O na sau e le o le fasili whai le e whapea, e leise se e sona absolute freedom. Iso se tunua e yaile e itu la fono fatu la fono ina palemia e move fa pena fo I le CJ la so fina ngalo o la pel tato tu la fono fa vai le tu le O le upule na le no vai atu na la fo le sui palemia. Ale tau fio tu la val me le fast comment ai sa wala na upule na fa pe le principle of necessity e mai mai e leo iei se absolute power il speaker tu lo lava se sera na mau e leo se lo ia au te marmalama tu la fono e sfuta usanga o fonga fetalai that's the law ma tu la fono fa vai o tu la fono fa vai le tu o la iei mena la iei e le ma fai e se sina fa tu se vote of no confidence to the speaker e le ma fai ia malona malama na tau momoli mai e pe folinga mai e au ia fia me le la fe tu tele le e te lo tu ala o le van tau mudi mai ama tau e mate so soni me fa pa ufia me le la fa ia tu tele le o le tangata mua le fa ngutu lua le ia nei o sui pan mia o le van vidi mai ia ta ufia mo sava no mate felo ia e sauma mai le to iva lai o e fa pa ufia me a se vai la upu matala ia fai temine a mana fi fa malama ia fa malama o le i sui el mato vanga no tu o ia ele mana mate fe ngai because I don't trust him o tu o ia sui el fanga verse la ia lu la tele no po la tonu me la fe mai ia o la fa un no fa ia ele to tele nota o botuli oi
A le la fa ali melo na mala mala mele anga I fonga fetalai. Ia. A fena to fi filosofi ile to ise sio mato telton winna. A o ielena len tu telanga fi me ai esenga ngoinga la fa. La sau fa mai mato la sau mal to ivo ia en paina mai ai o to fa tanga I to tonu mato vai. Ele ai. We already make the decision. He's out. Ya lela evange mai lava no fi na ua na le speaker e tau faile principle of necessity. Ese mea. Mai le apalaia fo le mena o le ase el malo e ui antato o solitu lafo. A le anga I o le malo. La tono le tūlanga le I se lo sila fia I whai mamuli pola le tūlanga le tupu mai le peso o le pau. Ia, o te loe tanto o to te fasiri. Sao ia ol. Ia, mana ia pele fasiri. E sel ta wal tai pile sa nga ia tuai le malo, ma to fainga malo fo. Ma to fo ia nga ia to fia tau sanga tu lai mai le HRPP. As a leader, as a palemia, e tatau o na abela na whaatonunga, I minister taitas, alu o il minister stock take uma. A whapeo o il minister le EPC, na e tau te sila fia o le EPC, e monopolize le EPC le power. Power leo le company e sa palai, le power ma le mai. Aia au e lon tūlanga whataitai, e tatau o nga stock take uma. O le ale tūlanga o iai masini ia ma a seta te tele ia le malo. O nga mai le update I lunga le kabineta. A wha apea ua fia sfulu lua sfulu mon tupu tau sara pa atau ia generator ai le aise repairs and maintenance. O ai fo ia le wha afitauli, o ai le lape. E le wha apea lana o minister so o se minister. E tauan wha atino ngā luenga ma tilo. E savali atu le minister o tupe I totono le atu langa la iai. O le aita alafu maulunga. O le ale awala le minister o tupe taun fai. Pe tutu nai. O fe ave iei le wha amuamu. A o le tūlanga e ave le wha amuamu le tōnginga ina ia mwhai o na alau maua se vai ngā tupe. A tūla I main wha fita o li man mala wha nātu. E mwhai na ngā ioi le atu du. O lo nau winga. E tā ua I le baenga lea ina o mātou wā ngā I atu I totono. E rei pati no le baenga lea. O le tō mai ia ma le tau mawhai ngā le minister ia. Ngā alua ia fusu pongi sā ia. Ma tau mawhai e o na ila na ia mta ngā luenga. Ai o tūlanga le whataita. Ia ufo ia as a minister of finance. Sa o manatu. O le lu I te le tā ua sa whea ngai ma le malo. Tangata whai ngā luenga le malo. Tau na o atu le fionga te vai tai pale mia. Talo uma le public servants atu. Tu atu nofo atu le malofo. Faila na sau noanga. She need to set the scene. Why? Ke le lu itau tele le na. Anga yo aku ia le le malofo. Malanga na batau. Ke le yo le ese senga. Sa abel fata witangata. O le koa lea o le anava tau o whai ngā malo. Lea lawa e mātou te mai tau wina le taimile nei. Wa lua mata ngā luenga wa o walwai. Lu I tau te tele le nā o le ofea ngai ma as a minister. Lea lawa e whai a mā tau ma whai. Tilo le anava tau. Le isi lape tele nā le fionga le pale mia. Wa ese mea sa fola I le atunu. Wa ese mea iwa le whamomu. Sa whai se regional airport. Ile se regional airport I tonmi. O ke le ilo fo o te le mantua lo fio ngale. Pai pule pena approve lunga kabineta. Ia pe o vaenga umaia. E ese le tā ua le tūlanga whataita. Ai pe ua mawani manatu. Ina ua fesilingia. I whawhita auli le nei. O ngai le I whaingo fia le watu I tono malo. Ke le maunga ke kele. Ma vanu lo loto. Sa ui e whainga malo le nei. Lona winga. Tā ua I lona amatanga. Tā ua I le amatanga. Whalongolongo atu I lau whionga muripola I lau forsanga. Ma te watu fo I lau forsanga manino I le pāle menena ua sau noa fo I le lafo le whatu tuaina.
o e se tai e te ono tulaʻi mai le lumanaʻi e tauave le taʻitaʻiga o le malo a fai ae tusi a aola outou vaega faupufai pe a manuia mai le palota o le tausaga fou ia po o se palota e se teimi lata mai ae avea o me palemia o le folalau tele lea o le ae agaʻi ai na ia faatonutonu leiai vaega ia Ia. E muamua fesili le atua. Awa o le atua mo na tofiga. O le atua fo e wha Sofia le vaeng wha fai. E le mwhai ona whai se manatu stotas. Pe ia ona a mata mai vaeng wha fai le nei. La ngona uma leo o sui. Le taimi na fili e fo i la fionga tamai tai pale mia. E le ai se leo sa ngalo i tua. Sa la ngona uma leo. Ia a tonu o le fola fo i le na o le a fai ei. Ia pe a pa pe o atu na taimi. Ia a talo pe i le atua. e te talia pe a fifili le vaega faupufai e tutulaʻi mai e tauave E talia pe a whapea musumusunga le atua. E au mai, ia, a mai se fol pa os fianga le anganga pa ia le vaeng whaupai. sa fesili te mai tai palemia e le poloketi lea po le galuega lea o le regional terminal ona o lau saunoaga i le palemene e leʻi ai seʻi oega le kapeneta o le tali a le tamai tai palemia sa iai leʻi oega ma o le mafuaga foʻi nana tapena atu ai ma avatu uma i totonu o le kapeneta fuafuaga uma mo le faatinoga o le galuega Ia, e pe o leo te mai tau atu ele i totono le matou na batau, le manifest. Ai atonu i so se ngā malo lava e iai i atina e o so whaafua se e ifo pe a whapea o lai ave i e whatau. te ioela la sa i tonu o le kapeneta A whapea o le sa i tono kapeneta wale, foi sa umalanga ai ia. Atonu o leo wa umana whai e le i unga le kapeneta. lau sunga la audi o lena e saunua le amataga o le tatou mafutaga e fa le tonu le tise le sa saunua faapea le sa maua mai ia nisi o me faigaluega i tonu afi le sa mafua ai ae leʻi manino na faalau iloa mai i le atunuu le mafuaga ia o le foʻi tau ia ia ou lagona foʻi lea i tulaga le peso e le tatou e le tise le motoʻopolu le faina e tau faamanino mai me faigaluega ia na toulu tonu o le afi Mana ia le tau o saoa i le EPC. O te loa, o tu le epanan sao no i tonu le fondo. He said that. Sao no saoa le mera na. Ma ia tala no o mai a matou. Tu lau lava, e tangata wala tu wha to ulu ngaki ko kongo le. La fi le savat. La fi fauda ngā vi savat. O pala au wala minsta e ma tere ma le per tengin na. Toa sila, e li potia wo mai. E tangata wo fa to uru ngaki wo le anga i le fi fau wale nga wa. E rei o mai le soe le stadi al minsta e kia. E per tu langa le na e sao no mai. O le mato fa nau nau tainga. O le na va tau le tau le tunu. E le iai se regional airport. Te rol te mini. O le utofo le airline ma le airport. Tasi al mena abil fa mo muafanga di ito e tala honor sa mo e wais. A le la ufai nei le regional airport le a le Pacific e taua langa o le si au o nanga lea na patulai mai o le Samoa Airways Talofa Airways e le mawhaina lena na vaai i pangali ia ale met ia iai le tūlanga o le mawhaina services a to i wha ngā mana me na whati ai wha ngai ngoi no ba le mo le tu ia e uina lei fesiri mai se si le lafo. Ia leu mato fai atu. Ua tele fua tala sunga ia atu i le epa. Malona nau mai i le mata upu i le lafo. E matou tele i mana o mia atu i le epa i le faa ofihina o le lafo le palemene. Ona matou te manatu. Ia tu lai pea la matou pito. E faa ui. Pe matou te malolo. Ala matou te malolo lava le tulanga sangatonu. Awai umane foi fa pe ana mato le to apa tu e le ai se me auto ai fa masino pele tunu a masino pele tunu i le ala ma le mafuanga pe fo sa no le to filing o matua ya ale na ala na mato tu la e lango le lafo i le malo i le lafo mo le chapi pi se fai tu la fo no yeto le la na pasi la o mi noi lo visa fam sino ya le la o tupu mai nei i le lafo muli. Wala tau le lango ina ono le manatu. Tu lau lava le fo insau no iei ale FFF.
E fefe nei te wa e mana le ato wa pale mia se si o mato. Ia, o le mafua ngā ato ala vale na. O le lato le mana o me lango lango. Wa al mena ntu e o ye, o le mato te vai atu. O la ele stala alo ia le luas fu ma le iva le il pati. O yo lea wa manino ele mato le vai. E se upu na tala na fai marito iva le. E se upu na tala i o sa. Tai au il fono le ATM e mawele i uma. Ia, na manatu lea tatou faselau eka le sa fsiringia e le ai se faselau eka na sainia. Tauan fa manino le mena na. E le ai se maririenga na sainia ma Amerika Samoa i le whainga malo na tuana ia tunei na sainia alo ia. E le ai. Paua le whainga paanga na o nau e osi osi. Le whainga paanga ina ia mawhai o na vatua tatou a ano manufasi. Mo tu tuila. Awa a whai e whaise a wala wha pena tu wha tasi se wha to a ngā povia sa moam tu tuila. Povia tu tuila ia tau si nei. E wha tanga tu loa i tu tuila. E le watu i matato ano manufasi mo tu tuila. E la vo nana tamua i lava le tatou foai. Ia ave ia 5 manu palangi mo tu tuila. Mamanua. Tu lau lava le whainga malo. Ave ma mo e 5. Ave ma mo tilapia 5 se lau. Ma mo whaisua 5 se lau. O le whengainga nā whātū malenga nue. Ta mua i le whengainga naos. A toa o Samoa. Ia leo ala langa mai nei wo. Nofo masaini te whase lau eka wa ave. Tu lau Samoa. Te mana o fo i wha mole. A tu e whaisi sto whatel te nonga malpanmia. E le ngate na whesili ia i le saininga lo le stock exchange. A e whesili ia i po whea la le whase lau eka lea e tua ia mai ia. Ia, alofa mai le atua pulpul tele nei aso. Lau mai mo mai sa mo le nei tura le fiafi ia mai se foi le fatatera noina o fionga i li tu stala ia maltato por kalame o fola le falam tu stala a malulu tu foi se upo la vale a malulu tu foi to tu stala pe fa pe o mato le fa o atuni o onga ofisili maroros le to te sa no mai ona o faivo viti e di a le penga tau tau ale fa ngota ala lea e tau te taunu lava le taunu ungo me umai wha lama ia nei mato tau mwhainga ina nei me ane ua ilo mai Cain Bland i o ia na mato atu fuela i a matal ta longa a mata no so whai mai mato le mele mato te fufu atu iai ma weli manu malo ia alofa mai le tupulpul tere nei aso ia ma le mamalu maulunga o Samoa o whatasi mai whaaftaile mai mo mai tai foi fa fonga mal ni tula leso o matu tau fai fa pulpula pa mal malama tulanga umma pel fa moi to e fa mana tuatu tatu ainga fa tu ile tu sa mo tasi a fi mai tala mai ao ile aso ata ao tatu tanoa tatu fa soa ile anga inga mo le lumana ile ta le fitu le ta e matel tatu le stala ia fa solo tu la belta le iva si fa solo por kalame umma mo tatu fa moi o i e tau te sila fia o mai le anga inga mo le lumanai. O le tatou vaenga wha whai ma le tatou a inga fast. Mo le wha laude le ino mea ulo tutupu mai. Ia ma le wha mautu ino nisi a tatou tonu whai. Langa i le whaia na mātou o le vaenga suia whai pule. Tau pen tā pāse wha mauninga me le pa ia ma le malu mawalunga o le tatou atanu. E mai se tatou au lango. Ia alofa mai le tu o le nei aso. Bawar tau whai le to fionga i tu stala, te bai te stala, o fol to fa ma losi mato. Sui nei o lo la latu fionga i fai pule. Ai fai ula tala au tanga baia mana o lea e mawalo ma losi. O le mana mana tanga te oti. Ai le ma fai o lo tapu au ina ule ao ma volo vola o le tua. Ai voi nai teimi wo de lava e tau no sa fai lalo tau no koma mo mana mana ba le ina ia to sekir mea le fai ule sa manga foi la fiona teta ai le pesidi sa tau na pesidi mai o ko sa tau to pesidi mai pe fa makala e kalia e mako kai ao pe a fai e ko o mai la vanga le ya o le ya fa ya manuia tato fa sa Samoa ma to lo fatu